Assalamu alaikum Desin TV kanalında blogger Bakıt Sulayman. Dostlar, men abdan kızıp sonum bolup başında baydılasarını koyuптun. Men kimmin, men bir akın jaman sarı degendirler menen sonun kılıp başlap video tartıp kelesem. Oy palanca bayke, ertege Muhudina kemikine toyga gelin toyga gelgile dep yaktan bir oğuy kırıp bizdin videonu buzup koydu jarımına gelgende. Anan kayra başından baştaşka tura geldi. Daha dile hareketteniz. Bugünkü bizdin tema Soronbay Şaripovich Jeenbekov'tan ex-prezident degen makamdı alıp koyuyoruz. Şu gelerki 7. çakırılıştın deputatları götürüşü mümkün. Soronbay Şaripovich Jeenbekov'tan üstünden karavulu taylanıp jatat dep şunday sözler olup jatat. Çinlere Soronbay Şaripovich Jeenbekov'tan oşol komandasının üstünden mınday jakınqı adamlarının, anın köp komandalары mına azırkı birlikte dele mınday ıqtaşıvalar jakşı, mınday jana orusça aytmakçı способныйлары көп экен, бирок анча мынча не способныйлары бар экен да. Ошондойлордун üstüнөн иш козголуп болот экен. Анан тиги бу өткөндө жогорку кеңештеги президенттин өкүлү колго түшкөн болчу. Ошол өкүлү Төрөбай Зулпукаров деген билесиздер. Ошол Jeenbekov'тун оң колу болуп жүргөн жигит бар эле. Ошого бир мындай эмелерди айтыптыр. Жанагындай фактыларды келтирип, ошол киши балким буйрук берген окшойт. Чыгып кандай болгон учурда дагы ошол Төрөбай Зулпукаровго көрсөтмөлөрдү берип, керек болсо Асылбек Жээнбековду дагы тартып кетем дегендей сөздөр болуп жатат деп, ушундай ың жың дүң дүң көп кептер болуп жатат да. Ошонун шарданында ушул Soronbay Şaripovичтен экс-президент деген макамды алып коет имиш. Анан кийинки чакырылыштагы депутаттар же болбосо чейин деле дегендей бир сөздөр болуп жатат. Эми мен жеке өз көз карашымды айтып берейин достор. Бул өткөндө да мен айтканмын. Эми бир видеону көрбөйт, андан кийин дагы кайтарып ушундай да силерди мен билип эле турам достор. Балким силер көргөн эместирсиңер. Мен ошол экс-президент деген макамга ушундай кыйынчылык кезде такыр кереги жок. Мына азыр Кыргызды жаңы тарыхтан баштап жаткандан эч кандай экс дагы кандай деп койсок экен, биягын айтпай эле коеюн. Ошондойлордун бизге кереги жок достор. Себеби биз экономикалык жактан абдан эле мындай чабал кыйынчылык мамлекеттебиз. Эми экс-президент деген анын баланча сом пенсиясы болот экен. Анын телеэкран тилдери ал тетиги ак үйдүн ошол жанакы резиденцияда жашаш керек. Иши кылып бизге баш ооруда. Эми кандайдыр бир макамды алыш үчүн, мисалы үчүн экс болуш үчүн ошол өз мындай наамыңа тете 5 жылбы кызматыңды кылып беришиң керек эле. Мисалы да эми 5 жыл мамлекетке элди мындай ыраазы кылып жүрбесең дагы нааразы болбой тургандай деңгээлде эл ыраазы болуп ошол кишинин жашаганын көргөндө итиркеге келбей ушундай татыктуу болуш керек эле да. Бул киши болсо 3 жылга жакын иштеди. Өз кызматын аягына чейин өз милдетин так аткара алган жок. Элдин арасында нааразычылыктарды пайда кылды. Ансыз келгенсип адилетсиз зыпылас шайлоону өткөрдү. Ошонун негизинен канча мамлекетке зыян келди, канча адамдар көзүнөн айрылышты, канчасы ушундай оор жаракаттарды алды. Дей койчу иши кылып бир мындай абдан жаман, мына жакшы азыр кичине мындай мыйзам талаасына келип бара жатабыз. Биз бир мамлекет экендигибиз билинип бара жатат. Ато мамлекет экенибиз дагы билинбей ызы чуу болуп эле анархия болуп кетпедиби? Ушунун бардыгына ошол кишинин күнөөлүү болуп эсептелет да. Жоопкерчиликтүү да эми каттуу күнөөсү жок болсо дагы. Канча тетиги пандемияда канча адамдар өлүп кетти, 1000ден ашык. Бул дагы ушул жеке президент өзү башкарыш керек эле. Өзү жакшы нерсеге келгенде даярга тап деп коет. Анан кийин мындай жоопкерчилик бере турган жакка келгенде анда жок, ал кишинин күнөөсү жок, эчтеке болгон эмес. Бул кишини мындай, менин оюмча, биринчиден өзүнүн ошол милдетин так аткара алган жок. Бул киши уялып эле кой, мен эл катары эле пенсия алайын, мага мындай жогорулатырган экс деген пенсиянын кереги жок деп туруп эле мындай абийири болсо, ушул кыйынчылык заманга ошол мага деген акчаңарды ошол Кыргызстанды өнүктүрүү үчүн тиги бу деп туруп мындай, эми бул кишиде уят бар деп ойлоймун мен. Балким эме кылаттыр, өзүн сезеттир ушул буга татыктуу эмес экендигин. Баягы орусча эмелер бар го, несоответствие служебной должности деп коет, кандай деп коет, баягы өзүнүн ишине соответствовать этип мындай туура келбеген да, эч кандай туура келбейт. Анан жанакы
Roza Otunbayeva oyunca dagы men ötkönde ayttım ele. Kiçinekey ele bir wagtyly hökümet bola galyp ele, anan keyin piraşki torttun bardygy oşol ejege toora gelip kaldy da, her kim özünün zaslugасына kızmatına jaraşa alat toora. Biz göre albayбыз emes. Kuday buyursa andan da önügüp demokratiyaсын neme kılıp janakı ile turgandarın ilip çıga turgan jellerine çıgışıp şaraktap gülüp oynap gülüp jürebersin. Birok mamlekettin tıyınını albaş gerek da. 5 yıl iştegen jok. Anın üstüne bul wagtyly hökümet bolup turuşkanda kanday kogalаңдар? Oş kogalаңы çıkıp ketти. Kança adamlar merip ketişti. Kırgızlardan, Özbeklerden. Oşol nerseni bolturbay koysa bolo ele. Mo azırkı biliktegilerden mınday şu Sadır Japarov'tun komandasından men mınday bir nerseni sezip turam. Şuların arkasından kattуу çukullamay bolot boş gerek da. Bulardın günөөsүн сөзсүз түрдө tarıktın aldında da taktaş gerek de. Oşonço adam jön kaza olup kete bere. Oşol giyin dagı oşondoy ulutaralık bir nerse çıkıp ketpesi üçün abdan tıkır tekşerip durup bulardı. Oşol pensiyasından alıp mına Kudayga şükür oşol. Kança жылдан beri alıp keletat. Hem boldu da. Boldu. El katarı yaşasın. Bulardın baylıkları var. Tetik London'da üyleri var deşet. Başka deşet hem alıp balkim kalp sözdür. Balkim çındır kim bilet hem mınday bilbegen nersege baya kıyvat dep koyuyor. Oşunday kılbay ele koyuyor. Hem birok bizden mamleketimiz kıynalıp jatkan uçurda bul nerselerdi kılbaş gerek da. İlgeri men iştep jürgönümde начальнигimiz var. Lazizbek Karayevич degen. Ay mamleket kıynalıp jatat. Mamleket gerek bolsa jekşembe günü dagı çık iştegile dese aylığı jok ele mamleket kıynalıp atat turbayбы dep jalan toş bolup mıntip jüreberipmiz. Al emi bul Roza Otunbayeva okşogon başkalar oşol kezde ele maylуу süttүү jellerde düýnösүn топтоп mınazı jürüşet may çaynap jırgap koyup. Oşonduktan bulardan oşol Roza Otunbayeva'dan Soronbay Şaripovich Jeenbekov'ten sözsüz türde bul may tarelkany jilikter salıngan tarelkany alış gerek. El kanday olsa bular bizdi jırgatıp je bolboso bir men uşul Roza Otunbayeva kırgızlarga bir şunday sonun nerselerdi kılıp koydu. Oy razımın uşul ejekebиz şunday bir jakşı demokratiyanın simbolu bul mınday dep mende jürөгүмдө anday bir sezim jok. Eçteke bolgon jok. Baya kıynalıp jürgön kırgızlar, kıynalıp jürgön karapayım el. Ana emnesine bular alışka tatıktуу da. Emnesine sizler aytkylaçı dostlar. Balkim azı mına şul Soronbay Şaripovich'tin da abdan taraptaşları köp. Emne kayсы kılgan kızmatına bizdin esebibizden oşol jakta oturuş gerek. Aga служебный машина, телохранитель oşol УКМК'dan başka nersesin uyuşturup. An emne kayсы kılgan kızmatını alış gerek. Men çınını aytkanda bularda daha jakşılap, yezip, taktap, surap janagı men barынан dagı janagı premier ministrleri bir iş kozgolup je bir artынан çukup ay tetigi Finpol'dun komandiri Sımık geçele men sen ayabay maktap mınday kılıp çıkardım sen çınıgı nastoящий polkovnik bolup kaldın sen. Ayabay geçe Tayyipbek Sarpaşev'ti mınday kılıp koydun. Azır oşo janakı mındaylar var go tambetler. Bilesin de kimler jönde söz ulatkanların. Oşolordun bardığın tekşertçi. Kança adamlar ölüp gitti. Kança adamlar darısız. Kança adamlar oşol vakta korrupsiya olup darılar kımbattap. Tigi Abılgaziyevler doklad kılıp turuşkan. Mına bari jakşı. Sonun bolup atat. Eç kanday adamlar kırılıp gitti göğü. Mına azırkı ekinci pandemiyaga gelip jatabız. Biraz azır oşonda korkup kalgan üçünbü mınday dayardıklar bar siyaktı. Al emi oşol kezde жазda. Bular oylogon da kichine şunday olup turup ele mınday olup ketip kalat dep turup. Oşonun bardygy oşol Jeenbekov'tin komandası. Jeenbekov жоопкерчиликте болгондо zınk etip tigi Özbekistan'ın prezidentinde je bolboso başka jaktın prezidentlerinde mınday moyunun tolgop. Kana sen emneni kılıp koydun? Sen kayсы işti? Kana men özüm barıp göreyinçi. Sen emnege kılbay jatasın bunu? Emne mınday olup jatat dep mınday bir talap kılıp prezident degen talap kılış gerek. Ana bardığın ele hop yappay sen jakşısın. Ana faktını alıp kelgile, ana mıntkile dep koy oturuverbey bir jıyıntık kılış gerek ele de dostlar. Oşunu kılışkan jok. Oşon üçün bularga hiç kanday X degen dagı, Fex degen dagı, mınday degen dagı naamdardın geregi jok. Hazır bari kıynalıp turat. Biz nölden жаңы baraktan baştaşımız gerek. Hiç kanday X boldu всё. 30 yıllık tarihte bu korrupsiyonerler oşol kayaktagı bir konstitusiyaсын tüzüp kelip alış anan mıntebiz anan jırgatabız
Mına jırgadyk, jırgap jatабыз hazır. Tentirep жүрөбүz tiякta. Biyakta elder az aylıklarga işleşip жүрүшөt. Produktlar kımbattap atat, azık tülüktörдүн бардыгы. Jırgap ушундай сонун bir jırgap калдык да, шулардын бардыгы ушулардын айынан болуп атат. Ошол экистердин айынан болуп атат. Бүгүнкү айта турган сөзүбүз ошол достор. Пикирлериңерди калтыргыла. Экистерди ошо.